Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yategetse abayobozi bakuru b'ikigo gishinzwe ihanikwa rya serivisi muri Uganda URSB kuva mu mirimo yabo by'agateganyo mu bibazo by'ibyaha bya ruswa n'imiyoborere mibi byagaragajwe n'umuntu watanze amakuru Gilbert Agaba. Ibi byagaragajwe mu nyandiko z'ibiro bya perezida zabonwe n'ikinyamakuru Chimp Reports mu ibaruwa tariki 20 Nyakanga uyu mwaka. Museveni yategetse ko bamwe mu bayobozi bakuru bajya mu kiruhuko mu gihe hakorwa igenzura ku birego by'uko habayeho kunyereza umutungo wa leta, gukoresha nabi ububasha, kunyereza amafaranga mu buryo bwo kuyahanahana mu buryo bunyuranyije n'amategeko, imiyoborere mibi ndetse n'imicungire mibi y'ikigo. Museveni ati ntegetse ko abantu bajya mu kiruhuko kugeza igihe igenzura nashyizeho ku bikorwa bya URSB rirangiriye. Ikinyamakuru Chimp Reports cyavuze ko icyemezo cy'umukuru w'igihugu cyaje nyuma y'ibirego byatanzwe na Gilbert Agaba, komiseri ushinzwe ihanikwa ry'ubucuruzi muri URSB, wavuze ko muri iki kigo hari ibibazo bikomeye by'imiyoborere no kubazwa inshingano. Mu ibaruwa tariki 29 Nyakanga, Agaba yavuze ko yari yagaragaje ibibazo birimo gukabya ibiciro by'amasezerano no guteza imbere no gufata neza system za ICT, gukoresha umushinga wa non-individual register mu kunyereza amafaranga, kunyereza umutungo w'ikigo, amasoko yatanzwe mu buryo budakurikije amategeko, kwandikisha ibigo mu buryo bw'uburiganya, intege nke mu igenzura ry'imari no kudakusanya neza amafaranga yinjira. Agaba yavuze ko umushinjacyaha mukuru yari yabonye ko ibyo bibazo bikomeye ku buryo yabigejeje kuri Perezida Museveni no ku mugenzuzi mukuru wa leta. Urwego rushinzwe kurwanya ruswa no gukurikirana imiyoborere yavuze ko nyuma yo gutanga ibyo birego nawe yafatiwe ibihano by'imyitwarire. Museveni yategetse ko umugenzuzi mukuru wa guverinoma ari uyobora iperereza afashijwe n'abagenzuzi bo mu biro bya perezida. Yanategetse umunyamabanga wihariye kuzana perezida w'inama y'ubutegetsi ya URSB Stephen Katenta Butagira kugira ngo bahure. Ku wa gatanu abayobozi batanu bakuru ba URSB bahawe amabara bategeka kujya mu kiruhuko nyuma y'iminsi myinshi hakorwa igenzura ryimbitse ku cyiciro gikuru cy'ikigo i Kampala. Abagize inama y'ubutegetsi ni Messi Kayino Bwisho, Gilbert Agaba, Walid Kure, Asa Kwesiga na Alex Anganya. URSB yatangaje tariki ya 17 ko hari igenzura riri gukorwa, ariko ntiyatangaza neza ibyo rishingiyeho. Icyakora yavuze ko igenzura rikorwa hakurikijwe amategeko n'amabwiriza asanzwe kandi ko serivisi zihabwa abaturage zikomeje nta nkomyi. Abantu bafite amakuru ku mikorere ya URSB bavuze ko igenzura rije mu gihe hari amakimbirane akomeye hagati y'abayobozi bakuru. Umwe muri bo yavuze ko ibintu byari byagizeho abayobozi bakuru batacyumvikana ku kintu na kimwe mu nama z'ubuyobozi. Undi yavuze ko bamwe mu bayobozi bakuru bahindutse banze kubera guhatanira imyanya, ubwibone n'amakimbirane ajyanye no kugenzura ingengo y'imari y'ikigo. Naranganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika bazi ko perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi yageze muri Tanzania bari mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi 2. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bwa Afurika y'Iburasirazuba muri Tanzania yatangaje ko Tshisekedi yageze muri Zanzibar ku itariki 17 aho yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Ambasaderi Dr Mahmoud Thabit Kombo, Said Jem Mushana n'abandi bategetsi bakuru. Uruzinduko ruje mu gihe Uburasirazuba bwa Kongo bukomeje guhura n'ibibazo by'umutekano by'umwihariko kubera ibikorwa by'umutwe wa M23. Nubwo Tanzania ivuga ko ibiganiro hagati ya Tshisekedi na Perezida Messi hasa n'ibyibanda ku bufatanye mu by'ubucuruzi, ishoramari, ubuhinzi n'ibiribwa, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ingufu, ubwikorezi n'ibikorwa remezo, ubuzima n'ikoranabuhanga, ikibazo cy'umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari nacyo kiri mu byitezweho kuganirwaho. Amakuru avuga ko imwe mu ntego zikomeye Tshisekedi ajyanye muri Tanzania no gushaka ubufasha bwa Perezida Messi hasa mu kongera gufungura inzira y'ibiganiro Joseph Kabila Kabange uhoze ageka Kongo Kinshasa. Tshisekedi na Kabila bamaze igihe bafite umubano wa politiki utifashe neza, mu gihe Kabila ubwe amaze igihe ari umwe mu bantu bakomeye banenga imikorere y'ubutegetsi buri muri Kinshasa. Bivuga ko Tshisekedi ashaka kureba niba Samia nk'umuyobozi w'igihugu gifitanye umubano hafi na Kongo Kinshasa yamufasha kwegera Kabila no gushaka uburyo impande zombi zaganira. Icyakora amakuru avuga ko Kabila amaze gukura Tshisekedi inzira ku murima awumenyesha ko ibyo bidashoboka. Iki ni ikibazo gikomeye Tshisekedi ashobora kugeza kuri Perezida Samia n'icy'ubufasha bwa Tanzania mu guhangana n'icyo Kinshasa ibona nk'iterabwoba rishobora kugira mu bice by'ingenzi bya Kongo. By'umwihariko amakuru avuga ko Tshisekedi ashaka ko Tanzania igira mu gufasha kurinda Karemi, umujyi uri ku nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika ndetse na Lumumbashi, umujyi ukomeye mu ntara ya Katanga, mu gihe M23 yakomeza kwagura ibikorwa byayo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Uru ruzinduko rwa Tshisekedi muri Tanzania ruhaye nyuma y'uruzinduko rw'i Brazzaville muri Kongo n'i Libreville muri Gabon, mu gihe Kinshasa ikomeje gushaka inkunga y'ibihugu byo mu karere mu guhangana n'ibibazo by'umutekano no mu gushaka inzira ya politike ikibazo cy'intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Naho amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko igisirikare cy'iki gihugu gikomeje kwakira intwaro n'ibikoresho bya gisirikare byinshi mu gihe imirwano mishya ikomeje gututumba muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru agira mu kinyamakuru Bwiza avuga ko mu bikoresho bishya byagejejwe cyangwa se bikugizwe mu Burundi biturutse mu gisirikare cya Kongo Kinshasa harimo drone 30 za kamikaze, drone 25 z'ubutasi na drone 10 zo mu bwoko bwa CH4. Amakuru avuga ko mu izi drone za nyuma 3 zamaze kuboneka mu gihe izindi 4 ziri mu nzira. Amakuru akomeza avuga ko mu rutura za BM21 ibisasu biremereye birashishwa n'ibifaru byendera ku munyururu
ndetse n'imbunda za DSHK zirimo intwaro nyinshi ingabo z'Uburundi zakiriye mu rwego rwo kuyongerera ubushobozi. Uburundi bwakiriye izi ntwaro nyuma y'uko hari ibikoresho bya gisirikare byabwo byangijwe cyangwa se bikabujwe irengero muri Tanganyika no muri Point Zero, bigatuma hakenerwa ibindi bikoresho byo kubisimbura. Amakuru agera muri iki gitangazamakuru avuga ko ibikoresho Burundi bwakiriye birimo ibyango yari yagurije perezida wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi mbere yo guhabwa Burundi. Hari n'ibindi bivuga ko byaguzwe mu Bubiligi ndetse n'ibyaguzwe mu Misiri. Amakuru avuga ko uruhererekane rw'ibikoresho bya gisirikare rufitanye isano n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje kubera muri Sudani bwa Kongo, aho Burundi bufite ingabo zifatanye n'ingabo za Kongo mu bikorwa by'umutekano. Andi makuru icyakora agaragaza ko nyuma y'ubufatanye bw'u Burundi na Kongo Kinshasa harimo n'imiterere y'umubano w'ibihugu byombi n'u Rwanda. Ibi byombi ngo nibyo biri mu mpamvu zituma Bujumbura na Kinshasa bikomeza kwegerana mu rwego rwa gisirikare, cyane cyane mu gihe umwuka hagati y'ibihugu byombi n'u Rwanda ukomeje kuba mubi. Naho mu gihe Kinshasa ikomeje kwanga ko Joseph Kabila Kabanga na Colonel Nangaa bagiriwe mu biganiro hagati y'abanyagihugu bihuza impande zose byatangajwe na perezida wa Kongo Kinshasa, umuyobozi warwanya ubutegetsi muri Kongo Martin Fayulu arimo gukora ibishoboka byose ngo agaragaza akamaro ko kuba uwahoze ari perezida n'uwahoze ari komisiyo y'amatora bagiriwe muri ibyo biganiro. Mu kiganiro yatangiye Paris mu Bufaransa aho amaze iminsi kuva mu mpera z'icyumweru gishize, umuyobozi w'Ibururamuka yashimangiye ko ari ngombwa cyane ko Joseph Kabila Kabanga yitabira ibyo biganiro byatangajwe. Avuga ko kuba yarahoze ari umukuru w'igihugu bituma aba umuntu w'ingenzi muri iki gikorwa kubera ko ashinzwe gukorana no kuyobora umutwe wa FCM bavuga ko uterwa inkunga n'u Rwanda ndetse akaba yarakatiwe igihano cy'urupfu n'urukiko rwa gisirikare rwa Kongo. Fayulu yizeye ko kwitabira ibyo biganiro byamuha amahirwe yo gusobanura impamvu zamuteye kwigomeka ku gihugu. Ati ni abantu bafite uruhare muri ibyo biganiro. Kabila yari iki gihugu uko yaba ameze kose cyangwa se icyo yaba yitwa cyose arahari. Bavuga ko ari we intwaro n'amafaranga umutwe wa FCM agomba kuza akatubwira impamvu abikora n'ikibazo gihari icyo ari cyo cyose, niko akomeza avuga. Kimwe na Kabila, Martin Fayulu ashimangira ko na Colonel Nangaa agomba kuwaba, akaba abona ko akwiye gusobanura impamvu yafashe icyemezo cyo gufata intwaro akarwanya ubutegetsi nyuma yo kumara imyaka myinshi ayobora komisiyo yigenga y'amatora. Umwanya yakuweho mu kwakira kwa 2021. Ati Nangaa yayoboraga komisiyo yigenga y'amatora niyo watangaje ko Tshisekedi yatsinze amatora, nubwo Tshisekedi atari wari watsinze arahari. Yafashe intwaro arwanya igihugu ari kwica cyangwa se agategeka abandi kwica bene wabo. Abantu bagenzi be basangiye amaraso agomba kuza agasobanura impamvu yakoze ibyo. Nk'uko bavuga, imyenda yanduye imeserwa mu muryango, ibibazo by'imbere mu muryango bikemurirwa imbere mu muryango. Ibi ni by'umuyobozi wa Seso Santikate yakomeje atangaza. Mu gusoza, Martin Fayulu yatanze igitekerezo cy'uko ibiganiro by'abanyagihugu bihuza impande zose bizaba mu gihe kiri imbere byazibanda ku kuri, ubutabera, ubwiyunge no gushimangira ubumwe bw'igihugu. Nyuma y'amasaha 28 y'iro rwanya ubutegetsi, Seso Santikate ritangaje ko ryitegura gusubukura imyigaragambyo yari ryasubitse nyuma y'igihe ntarengwa cyari yahaye Perezida Tshisekedi ngo ategure ibiganiro byavuzwe haruguru. Ku cyumweru Tshisekedi yatangaje ko vuba ngaho ageze ijambo ku banyagihugu asobanura birambuye ibijyanye n'ibyo biganiro bidaheza hagati y'abanyekongo. Umukuru w'igihugu cya Kongo Kinshasa yatangaje ibi ngibi ari Brazzaville muri Gabon ubwo ahuraga n'abanyekongo bamwe iki gihugu, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya perezida wa Kongo Kinshasa. Naho gusenya amasoko amwe n'amwe harimo n'ayitwa y'akajagari cyangwa se bita pirate, hamwe n'ahandi hantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye Kinshasa, bifite ingaruka zikomeye ku mibereho n'ubukungu mu gihe gito, igiciriritse n'igihe kirekire. Mu gihe yo kubona akazi bigoye cyane. Mu mboni z'umuyobozi w'ikigo gishinzwe imikoreshereze y'imari leta muri Kongo wemeza ko Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ariyo mpanuka ikomeye yabaye muri Kongo. Mu kiganiro yagiranye na Media Congo Press ku wa mbere tariki 17, Frelimo Muteba, umuyobozi w'inama y'ubutegetsi ya ODEP, ikigo gikurikirana imikoreshereze y'imari ya leta, yarenze bikomeye uburyo ibikorwa bikorwa. Atekereza ko kugusenya biri gutuma habura imirimo myinshi kandi bikarushaho kuzaza imibereho n'imiryango yagizweho ingaruka n'ibi bikorwa. Kuri Muteba bigaragaza ko nta gahunda yo gutunganya umujyi cyangwa se politiki y'iterambere ry'imibereho y'abaturage iba muri Kinshasa. Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ari nk'impanuka ikomeye kandi iteye ubwoba mu mateka ya Kongo Kinshasa. Tubaho mu gihugu abayobozi badafite icyerekezo cyangwa se imitekerereze ihamye. Umujyi wa Kinshasa nta gahunda yo kuwutunganya ufite ndetse nta gahunda y'iterambere ry'imibereho y'abaturage. Umujyi ufite abaturage 20 nka Kinshasa, ushobora gute kubaho nta gahunda yo kuwutunganya? Ntushobora gusenya ikintu utigeze uteganyiriza gahunda mbere na mbere. Ibi ni ibyatangajwe na Muteba, umuyobozi wa ODEP, kandi abona ko gusenya ahantu hakorerwa ubucuruzi bingana no gukuraho uburyo bwo kuba bw'imiryango myinshi. Ati amasoko asenywe, imirimo irabura, ubutegetsi budatanga imirimo. Ntushobora kubabaza abaturage muri ubwo buryo, basenya ibintu batarateganyije ahandi ho kujya. Ibi ni ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ndamagana amabwiriza mu buryo bukomeye kandi nifatanije n'abaturage ba Kongo mu kababaro kabo. Ku bijyanye n'imibereho, Frelimo Muteba yatekereza ko ingaruka zo kugusenya zishobora kuba mbi cyane ku miryango yari ishingiye cyane kuri ibyo bikorwa by'ubucuruzi. Ati ko ibintu bimeze uku nguku nta makuru na make dufite ku gipimo cy'ubushomeri ku gihugu mu mibereho yabo. Abantu bagiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane byo kubura aho baba cyangwa se ikibatunga. Bamwe mu batakaje ubucuruzi bwabo cyangwa se amazu yabo zisanga baba mu nsengero, babyutsira mu gitondo basenya ubuzima bw'abantu. Amashuri azatangira ejo, ese wo kukicara igihe cyo guteza akaduruvayo mu muryango yose? Uko niko yibaza. Nk'uko bivuga, amasoko n'isoko bikomeye y'akazi ku baturage benshi mu mujyi wa Kinshasa. Atekereza ko inzego zibishinzwe zari zikwiye gutegura ahantu ho kwimurira abaturage. Atekereza ko inzego zibishinzwe zari zikwiye gutegura ahantu ho kwimurira abacuruzi mbere yo gukora ibikorwa byo kubasenyera. Naho umuryango w'ubukungu n'iterambere byo mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC wongera gufata icyemezo cyo gukomeza gushyigikira Kongo Kinshasa mu bikorwa bigamije kugarura amahoro n'umutekano, kurinda abasivili no gukemura ibibazo by'umutekano bikomeje kuyirangwamo. Ibi byemerejwe
ya 46 isanzwe y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize SADC yabereye muri Afurika y'Epfo tariki ya 17 Kanama na Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Mu itangazo ryasohoye nyuma y'inama SADC yongeye kugaragaza ko yifatanije n'abaturage ba Kongo, inashimangira ko izakomeza gushyigikira ibikorwa bihuriweho n'ibihugu byo mu karere ndetse n'umuryango mpuzamahanga bigamije kugarura amahoro n'umutekano muri iki gihugu. Umuryango wavuze ko izo mbaraga zigomba kwibanda ku kurinda abasivile, kongera ibikorwa by'ubutabazi n'ubuzima rusange, guteza imbere ibiganiro birimo impande zitandukanye no kongera ubushobozi bw'abaturage bwo guhangana n'ibibazo bikomeje kubugariza. Kongo yari ihagarariwe muri iyi nama na Guy Muwandiyamvita Kabombo, minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ingabo n'abazihozemo. Nubwo SADC itatangaje muri uyu mwanzuro igikorwa gishya cya gisirikare cyangwa se ingamba zihariye zo gukemura imirwano, ko yongeye gushyira ku mugaragaro ubufatanye bwabo na Kongo bifite uburemere mu gihe ikibazo cy'umutekano n'ubuzima bw'iki gihugu gikomeje kugira ingaruka ku mutekano w'akarere. SADC kandi yongeye gushimangira ko gukemura ikibazo cy'umutekano muri Kongo bigomba kujyana n'imbaraga zo guteza imbere ibiganiro, kurinda abasivile no gushakira akarere amahoro arambye. Iyi nama yabaye mu gihe Perezida Cyril Ramaphosa yatorewe kuyobora SADC naho Perezida wa Zambia atorwa nk'uzamusimbura. Umwami Muswati wa gatatu wa Eswatini nawe yatewe nk'umuyobozi w'urwego rwa SADC rushinzwe politiki, ingabo n'umutekano. Ikibazo cya Kongo gikomeje kuba kimwe mu bibazo by'umutekano SADC ikiri imbere, aho uyu muryango ushimangira ko ibisubizo bigomba kuboneka binyuze mu bufatanye bw'ibyo mu karere ndetse n'imbaraga mpuzamahanga. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika ko nyuma y'uko Uganda yemeje kohereza ingabo za UPDF muri Gaza mu butumwa mpuzamahanga bwo kugarura amahoro, hari amakuru ava ko n'u Burundi bushobora kwinjira muri uwo mugambi. Amakuru aturuka i Burundi ava ko abayobozi bakuru mu gisirikare cy'igihugu bagiye muri Israel kureba hashobora gukorera umutwe w'ingabo z'u Burundi mu gihe iki gihugu cyafata icyemezo cyo kwinjira mu mutwe wa International Stabilization Forces uzoherezwa mu gihugu cya Gaza. Abasirikare boherejwe muri Israel barimo General Major Jean Claude Niyiburana usanzwe uri umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka, General de Brigade Eri Bukuru ushinzwe imyitozo ya gisirikare na Colonel Jean Dafer Imanirakiza uyobora iperereza rya gisirikare mu ngabo z'u Burundi. Aya makuru aje nyuma y'uko Uganda bake mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari byatangaje ku mugaragaro gahunda yo gutanga abasirikare muri ASF. Tariki ya Kanama uyu mwaka inteko ishinga amategeko ya Uganda yemeje ubusabe bwa guverinoma kohereza umutwe wa UPDF muri Gaza. Amakuru ava ko abasirikare bundi bari muri Israel bagiye gusuzuma hashobora gukorera ingabo z'u Burundi ndetse no kureba uko igihugu cyakwitabira ubutumwa mpuzamahanga. Kugeza ubu guverinoma y'u Burundi ntiratangaza ku mugaragaro ko yafashe icyemezo cyo kohereza ingabo muri Gaza. Naho minisitiri w'abanyamahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze ko ari abanyarwanda bajya mu Burundi kwiba, avuga ko bamwe mu biterwa n'inzara. Bizimana yabivugiye mu kiganiro yahawe umuyoboro wa YouTube witwa Main Switch 57 ubwo yavuga ku mwana w'u Rwanda n'u Burundi umaze igihe urangwa n'ubwumvikane buke kugeza ubwo Burundi bufunga imipaka yabwo. Minisitiri Bizimana yavuze ko ari abanyarwanda bajya mu Burundi bagamije kwiba cyane cyane imyaka. Yavuze ko ibyo bikorwa abihuza n'ikibazo cy'inzara. Ati twumvise abanyarwanda, abanyagihugu b'abanyarwanda bara bagomba kuza mu Burundi kwiba. Hari abaje kwiba bakiba mu mirima bakagira gute kubera ko inzara itaboroheye bahora bibera mu Burundi ariko ntibikunda. Ibirego bya Bizimana ntabwo yagaragaje ibane cyangwa se ibindi bimenyetso byari bigaragaza umubare w'abanyarwanda avuga ko bajya mu Burundi kwiba cyangwa se aho ibyo bikorwa byaba byarabereye. Ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, Bizimana yavuze ko Burundi nta kibazo bifitanye n'abanyarwanda cyatuma butabana neza nabo, ariko ashimangiye ko kugira ngo umubano w'Urundi n'u Rwanda usubire ku murongo, u Rwanda rwo rugomba kugira uruhare. Ati ku ruhande rw'Urundi nta kibazo dufitanye nabo cyatubuza kubana nabo neza. Burundi n'u Rwanda bimaze igihe bifitanye umubano utameze neza, cyane cyane kubera ibibazo by'umutekano n'ibirego impande zombi zigenda zishinjanya. Muri icyo kiganiro minisitiri w'abanyamahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yongeye gukingira ikibaba FDLR. Yavuze ko mu myaka 30 ishize uyu mutwe utigeze ugaba igitero na kimwe ku Rwanda. Ubwo abazwa ku birego by'uko Burundi bukorana na FDLR, ati jyewe namye mbivuga na FDLR ntiyigeze itera u Rwanda. Hashize imyaka irenga 30 bayivuga ariko nta gitero uwo mutwe wigeze ugaba ku Rwanda, kandi urebye kuva mu 1996 habaye ibitero bibakurikirana bakoranye na leta ya Kongo barabarwanya barabirukana. Bizimana yavuze ko kuva 1996 abantu ba FDLR bagiye barwanywa. Yavuze ko ari ingabo za Kongo Kinshasa zakoranye n'u Rwanda mu kubarwanya. Uyu mugabo yavuze ko birenze ibyo Jean Retired James Kabarebe yabaye muri Kongo Kinshasa nk'umugaba mukuru w'ingabo z'icyo gihugu, ndetse ko mu myaka yamaze abagize FDLR yatigeze babona. Yavuze ko ku butegetsi bwa Kabila hagiye haba umugambi wo kurwanyiza hamwe FDLR hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa ku buryo muri iki gihe umutwe utakibaho. Yavuze ko kuba u Rwanda ruvuga ko Urundi bukorana na FDLR n'urwitwazo kuko ngo ari amaperereza mpuzamahanga yagiye akorwa, akagaragaza ko mu ntara 3 zishobora kuba zirimo abarwanyi ba FDLR, 5 muri zo zigenzurwa n'umutwe wa M23. Minisitiri Bizimana hakanye kandi ko Urundi bufasha FDLR. Yavuze ko kidafite impamvu yo gufasha uyu mutwe, atubasubira kuvuga bakabyanika bati FDLR twebwe FDLR ntayo dushobora gufasha, turabizi yuko nta kamaro. Uyu mugabo avuga ko nta gitero na kimwe FDLR yagaba ku Rwanda mu gihe nka 2019 barwanya umutwe wa Rudurunana wiyomoye kuri FDLR wagabye igitero mu karere ka Musanze kwica abaturage 14 mbere yuko ingabo z'u Rwanda zibica abandi bagafatwa mpiri. Muri 2012 nabwo abarwanyi ba FDLR bamutse baturutse muri Kongo Kinshasa bateye ibintu by'abarinzi b'inyamaswa umwe hasiga ubuzima, mu gihe mu myaka ine ishize uwo mutwe ufatije n'ingabo za Kongo Kinshasa barashe ibisasu mu Kinege bagakomeretsa abaturage benshi. Raporo zitandukanye zemeza ko ingabo z'ubundi zifatanye na FDLR
Burundi ndetse n'ingabo za Kongo kije mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa M23. Amakuru kandi avuga ko bamwondwanye wa FDLR baba mu Burundi aho bakora n'imyitozo n'ingabo z'iki gihugu ndetse uyu mutwe ukaba ufite muri iki gihugu ibikorwa remezo bitandukanye. Amakuru kandi agaragaza ko abayobozi bakuru ba FDLR bamaze bakora ingendo mu gihugu cy'u Burundi aho bahura bakanagirana ibiganiro n'abayobozi bakuru b'iki gihugu muri rwo gushakiramo ko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri Norandika banditswe umunyamategeko w'inararibonye Paul Mwite yavuze ko nta tegeko muri Kenya risaba ko ifoto ya perezida igomba kwimanitswa mu biro cyangwa sandi hantu harura abantu benshi. Ibi byongeye kuvuga nyuma ko Depite w'Akarere akarere ka Gatundu Save Gabriel Kagombe acanye umwana w'ishyaka riri ku butegetsi UDA amaze akura mu biro by'ifoto ya perezida William Ruto. Ikinyamakuru The Citizen cyanditse ko Mwite yavuze ko kumanika ifoto ya perezida ari umuco wa politiki wagiye uramba kuva mu gihe cy'ubukoloni aho kuba inshingano iteganywa n'itegeko nshinga cyangwa se irindi tegeko. Mu ngingo ya 9 y'itegeko nshinga rya Kenya rya 2010 ibimenyetso by'igihugu byemeye n'ibendera ry'igihugu, indirimbo y'uruzi igihugu, ikirango cy'igihugu n'ikimenyetso cya leta. Ifoto ya perezida ni muri ibyo bimenyetso by'igihugu. Mwite hamwe n'undi munyamategeko w'inzobere mu itegeko nshinga Willis Otieno bavuze ko nta tegeko rihana umuntu cyangwa se ikigo wahisemo kutamanika ifoto ya perezida cyangwa se kuyikura ahantu yari imanitse. Icyakora mu biro bya leta n'inzego z'ubutegetsi kuyimanika bikomeza kuba umuco n'amabwiriza y'imikorere, ariko ku bigo byigenga no ku biro by'abayobozi bafite ubwigenge buteganywa n'itegeko nshinga kutagira iyo foto ntibigomba gutuma umuntu ahanwa, acibwa amande cyangwa se kwikiranwa mu nkiko. Mwite yavuze ko ikibazo cyakunze kuvuka ari uko hari aho abantu cyangwa se ba nyir'ubucuruzi bashobora kwangirwa impushya zo gukora ibikorwa byabo kubera ko batamanitse ifoto ya perezida, kandi akavuga ko ibyo bikorwa nta shingiro bifite mu mategeko. Willis Otieno we yavuze ko uyu muco watangiye mu gihe cy'ubukoloni ugamije kugaragaza ubudahemuka ku muyobozi uri ku butegetsi nyuma yo gukomeza mu gihe cy'ubutegetsi bwa kano, ariko ntube warigeze kwandikwa nk'inshingano mu itegeko. Kagomba amaze gukuraho ifoto ya perezida Ruto yamunenze avuga ko yagambaniye abaturage bo mu karere ka Mount Kenya kandi atashoboje amasezerano yari yabahaye. Ibi byatumye ikibazo cyo kubona ifoto ya perezida cyongera kuvugwa cyane muri Kenya, aho abanyamategeko basobanura ko akenshi iyo foto iba ari ikimenyetso cya politiki cyangwa se ubudahemuka ku mutegetsi aho kuba inshingano zemeye n'amategeko. Naho abayobozi bashinzwe umutekano muri Kenya bashyizwe ku gitutu nyuma y'imvururu n'ibikorwa by'urugomo byabereye i Homa Bay, aho hibazwa niba inzego z'umutekano zarakoze ibyo zagombaga gukora kugira ngo zirinde ubuzima n'umutekano by'abaturage. Inkuru y'ikinyamakuru The Standard ivuga ko abayobozi bashinzwe umutekano bashobora kuba baragize uruhare mu kutagira icyo bakora ku bikorwa by'urugomo rwa politiki cyangwa se bakaba barananiwe kubihagarika. Ibi bituma hibazwa niba uburyo leta iri gukemuramo ikibazo cy'ubwizigane muri Kenya muri politiki buhagije. Umwanditsi w'ikinyamakuru anenga abayobozi avuga ko bakunda gutangariza abaturage kuri televiziyo ko bazakemura ikibazo, ariko ko ibyo bavuga kenshi bidahinduka ibikorwa bifatika byo kurinda ubuzima n'ibintu by'abanyakenya cyangwa se guhangana n'amatsinda y'abagizi ba nabi akoreshwa muri politiki. Inkuru igaragaza ko bibaye mu gihe Kenya yitegura amatora rusange ataha hasigaye igihe kitagera ku mwaka. Uko ibikorwa by'urugomo rwa politiki bikomeje kwiyongera, hari impungenge ko bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu no kugira ingaruka ku matora ari umwaka utaha. Umwanditsi kandi yavuze ko uburyo bwo kutumva ikibi no kutabona ikibi ndetse no gutanguza amatangazo afite ibikorwa bifatika butari bwo buryo bwo gukemura ikibazo cy'urugomo rwa politiki kimaze gushyira igihugu cya Kenya mu bibazo. Naho urukiko rukuru muri Tanzania ishami ry'i Dar es Salaam ruzatangaza kuwa gatanu mw'iki cyumweru niba chairman w'ishyaka rirwanya ubutegetsi Chadema Tundu Lissu azaburanishwa kiregura ku rubanza rwo mu bugambanyi. Ubushinjacyaha bwafunze dosiye yabwo kuwa mbere nyuma yo guhamagaza abatangabuhamya 17 kuri 30 bari ku rutonde rwabwo rusare gucyaha kimwe cy'ubugambanyi ishingiye ku magambo bivuga ko yavuze ku itariki ya Tumata umwaka ushize Dar es Salaam asaba abaturage kugira uruhare mu kubuza amatora rusange yagomba kuba mu kwezi kwa 10. Urubanza ruri kuburanishwa n'abacamanza batatu. Mu byagejeje mu rukiko yiregura Tundu Lissu yavuze ko ibyaha by'ubugambanyi bigomba kuba byujuje ibisabwa byagaragajwe n'urukiko rw'ubujurire rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu manza zabanje. Yavuze ko agomba kugaragazwa ko uregwa afite ubwenegihugu cyangwa se ubudahemuka kuri Tanzania, ko yari afite umugambi wo gukora ubugambanyi ndetse ko uwo mugambi ugaragajwe n'ibikorwa bifatika cyangwa se inyandiko. Ndetse yavuze ko amagambo yonyine adaherekejwe n'ibikorwa bigize ubugambanyi adashobora kuba icyaha cy'ubugambanyi. Yongeyeho ko amagambo bamushinja kuvuga guhagarika amatora atari icyaha giteganywa n'amategeko ya Tanzania. Yanasabye ko yishyurwa indishyi kubera ko maze iminsi magari 26 afunze. Avuga ko yafunzwe azira igikorwa kitari icyaha. Umushinjacyaha mukuru muri Tanzania Nasser Katuga yavuze ko ubushinjacyaha bwagaragaje ibintu byose bisabwa kugira ngo Lissu agire urubanza agomba kwireguramo. Yavuze ko Lissu ari umunyatanzania bivuze ko afite inshingano zo kubahiriza amategeko y'igihugu kubirebana n'umugambi wo gukora ubugambanyi. Ubushinjacyaha bwavuze ko amagambo ya Lissu yo guhagarika no guteza akajagari mu matora yaragamije gukangurira abaturage kurwanya ubutegetsi no kubutera ubwoba. Ubushinjacyaha bwavuze ko butagomba kugaragaza ko leta yatinyishijwe cyangwa se yashyizweho igitutu mu by'ukuri, kuko kugaragaza umugambi wo kwitera ubwoba bihagije kugira ngo icyaha cy'ubugambanyi kibeho. Nyuma yo kumva impande zombi, abacamanza bavuze ko bakeneye igihe cyo gusuzuma ibimenyetso n'ibitekerezo byatanzwe, bityo urukiko rukazatangaza kuwa gatanu niba Lissu agomba kugira ibyo bazwa muri urubanza yarezwemo.